Sanibonani, amajaha akudala ayekhombisa enothando and mabelandela intombi besazi intombi lesifuna uyithatha. Babengaveli nje kuthiwe ngikhombisa namhlanje ngifuna ukuthi ungivume namhlanje. Babehlala bo 6 months umuntu elandela intombi esemva kwayo intombi ngiyakufuna kuzofika isidanga esingu6 noma kufika unyaka wonke kodwa elokho ilandele emuva intombi. Iziye emqoma ngemva komnyaka ikhalithi hayi bhuti ngiyakuthanda. Lakho uzobona ukuthi hayi lapho bhuti mase usekhonjiwe usisi uzaphuma ephethe ibhakede ethi ngiya emthonjeni yokhamanzi sebekhuluma khona ngale nejaha lakhe baqhulula amahlamvu ezihlahla seziphele noma isikhathi athatha ibhara aphusha ibhara yakhe ineyigubhu ezi4 uzofika ubhuti mase ebuya ibhara igcwele igubhu esinda amanzi izophusha uyijaha uzophela umnyaka ujaha engakhonjwanga aze akhonjwe ke mase thandiwe babengagijimeli futhi ukuthi baye emacansini. Babeziphatha kahle kuzofika isikhathi uJayidani ngiyakuthatha ntombi abesethathwa ke usisi sechadwa ke akufani nokwalezi insuku ukuthi ngizahlangana nobhuti lapha ethi hayi sisi ngiyakufuna sokumele ngithandane naye manje sengithi hayi bhuti mina angikho ready sengiyathethiswa ke uthola ukuthi suthukwa sulandela zinhlambe emva kwakho nesikhathi umuntu acela inamba ngoba vele these days abantu sebekhombisana ngamafoni hayi ngiyalo same time uvele kuthanda lokho lapho namajaha nafuna ukuthi manje sisi ngiyakufuna usisi avele nje naye khona lapho wathi yebo kukhonjane sekuthola ukuthi abantu sebeqala ukumuva ini bonke sekuhlaliswane akusenamshado abantu sebehlalisene nje ngendaba yokuthini abakwazi ukuthi babekezele banikane isikhathi sokuthi bakwazi ukuba bonke bathandane kahle ngesintu sakudala lesasenza udala hayi khombana nani lazane bese litshela abantu abadala kushadwane manje ngihlala nobhuti ekhoneni ngiyakufuna sengikhombile ke weekend ezayo sengimuva sengisahlala nobhuti ikanti ke dala kokuhlonishana kakhulu manje ukukhombisana lapha manje akusela inhlonipho akusaqondakali nje sokuvuka kusasa ukhombelo kusasa ukhombelo la kusasa njalo kanjani impilo yakho naseyiphangisa kakhulu ukuthi hayi akusachaza kusekho mnandi nje yakudala thina sasikhonjiswa sibe udala ngama 2000 ukhonjiswa phela uthola ukuthi suqhwaya phansi subhizi uyaqhwaya phansi ubhizi uqhwaya phansi ufana zaqeda phela ukukhuluma nawe ukwazi ukuphendula uthini these days my time uyabona ukuthi yazi ukuthi ngizwa ngishaya ngaphakathi imvelo nami ngishaya ngaphakathi uthando lokho luzofundwana ngendlela vela kusekho lokhana ukuthi kona kumele ngiqhulula amahlamvu ezihlahla lokho ngibhayizisa ngizimayizisa ngezathi umuntu angimthandi mina ngimthanda manje ngimthanda we fall in love kuyobonana phambili ngiyabonga.